أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله أجمعين. Mga palangkungan namo ha agama Islam, itukbal namo kaniyo in lafal-lafalan sin Islam, amo in lafal pagbabakan iban pagbungutasan sin kita niyo. Alafal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari na isab kita niyo ha amo in adlaw iban waktu amo in kabiyaksaan sin kita niyo magbak dahil diha tempat ini na tumukbal iban sumugpat sin amo in mga ini pengajian ini kaya tukbal na mo dahil diha ini kaniyo ini masih in pengajian na to amo in kaya wa dahil kalawang sin Quran na adlaw ini insyaallah sumpat sin amo in pengajian sin amo in ini limabay labi ako na to mo in Jumaat limabay ya unlaw sin amo in magulang na to amo in dimirihil sin amo in pengajian ini biya wala puno biya mga bang upama kung nag-ayat wala ni kaya ayatan ni namo in ini pengajian sin amo in adlaw to karena sin biya mga yabutan sila sin amo in brown out diha ini sin amo in kuana to na insyaallah ini pengajian ini supat iba na to na tinalinya na atin yang kalu-kalu amo in kaayatan ini naman biya mga pengajian itu sa buko ni sa amuin makna niya ini ayatan bat katapusan na sinamuin ini pengajian na to alam si suratul Baqarah na mahaba upama kun nagpanaw wala pa na kita di timutunga alaw man niya inamuin ini hawa sinamuin surah insyaallah taala mga yu kita ni po Allah taala man dilan kita niyo amuin ini kekayahan iwan ang sikat singin awaran makontinue na to ipagpangaji na to insyaallah taala yariin amo in tayo na to Sheikh Yahya Muhammad tumukbal sinamon pangajian ng alom si Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi خلقنا لعبادته وطاعته وربنا بنعمته ورحمته وأمرنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sampurna sanglit iban puji pa Allah Tuhan amin nagpapanjari kato nagpaon kato kana supaya in kita makapag-tag-ipon kaniya iban supaya in kita makapagtaat, makahinang sing kabayaan niya ibang makatangkis ng alianan niya. Damikian, magsarang sukul pa Allah, sin katan, amuin ni'mat, iban rahmat, piag ipat niya kato niyo riha dunya ini, lutuon sampay pa adlaw akhirat. Damikian, dia kita suway tuod kita himinang sindia akan, iban tumangkis deng haamuin katanlianan niya. Nagsaksi ako ay runtuhan do kay sin Allah tunggal isa-isa niya amuin nagparman sampay halom sim Quran nagpatumtum kato ni sarta nanawag-tawag hamuin suway in kita katan manusia ini kumaon diha dunya ini sin halal iban amuin sarayaw-rayaw amuin yung piangadjian ta sin limabayaon iabutan kita sin blackout na wala ta natalus sampay
Bakal na wala ta nasabot in kamatauran para kala sin amuin panawag-tawag pagpatumtum kato sintuhan. Tiyawag kita niyo katan, ako iban ikaw, iban sin sila. Kita katan sin kita manusia. Sibu dalawang ko nagtataat, iban nagmamasyat, miyamakat sin kabayaan sin Tuhan, iban si musulang, tiyawag kita niyo katan sa masali. Sin Tuhan Rabbul Alamin, subay inda akan kato tanyo sin Tuhan akaron, amuin laong niya, pinawag-tawag niya, o mga kamumano siya, kaun kamu, sin katantan, diha ginlupaan ini, amuin halal iban marayaw. Iban di kita paakaron sin ubat, iban sasat, sin syaitan, kana in syaitan yan, bantata, amuin mapatutuod halian, amuin tangkisan in hubat nila, atawa in sasat nila, amuin katan, liangan, sin Tuhan Rabbul Alamin. Na, pag-uhos sampay on paayat lamta, in Tuhan Rabbul Alamin nag-iyan, betaan kitabon nato din setan yan banta niyo, na hinangano tuod banta. Hati niya bang banta, tanto tuod, way makatakarayawan habanta. In banta, tanto tuod, inipang hindu kato, iwan, lawaon niya kulina, mangman kita niya masasabda, asupaya kita makaagad pa amuin. Hinang nila, na, dahil ha mga wala ta nasabot dahil ha amuin. Jumaat liya bayan yaon, amuin liangan sin Tuhan. Hindi akan kato pagkaunon ko na sin pagkaun halal. Marayaw. Di kita paakaron sin sasat sin setan. Sabihin setan bantata. Amot tibeta kato sin Tuhan. Manjari, hakabtanan na sadya ataw haparman na sadya sin Tuhan. Ingkatan sin taubal akal. Kahatihan niya. Paggaiyan kita, tiyawag kita sin Tuhan, pakaunon kita sin amuin katan halal. Di halom sin dunya ini, mangbihad to, subay tuod pahamon, mangbihad to, aun haram. Aun pagkaun haram, mangbihad yung pagkaun haram, subay tuod tangkisan, iban aniban, sabab di kabayaan sin Tuhan yung pagkaun haram. Asabit to, mataod, evidences. Halom sing Quran, beita sin Tuhan Rabbul Alamin, in mga hiyaran, di makajari kaunon, ataw di makajari inumon, ataw di makajari pakayon sing kita hangan manusia, sibu sa masali, in kita katantan manusia, di ito makajari hinangon sing kita. Sampay amuin tao asal di magkakakad, atawa magkukupur, magsisirik, iban magmumunapit, inkatanya to, suway tangkisan di hinangon, kuno namayan. In Tuhan Rabbul Alamin, biyay taanday sa kita, halawin sin ayat, di haamuin, pangadjian tayo ni, sampay biyay taan kita laong niya, ya ayyuhalladina amanu, o mga kamubar iman, doon in tiyawag mga tartanto kato tanyo hadjabar iman. Beitaan kita lang niya, kulu min tayyibati maka marjaknakum. Ingka unon niyo, subay lang niya, amuin marayaw. Deng hama hindi na mo rejiki kanyo. Mangbihad to, subay taray sa inrejiki pagkitaon, bang inrejiki deng hahalal, atawa deng haharam. Bang inrejiki marayaw atawa bukon marayaw suway resap aniban. Sabi tumitaan kita sin Tuhan supaya kita di magduarua iban di magkalukalu, nabitaan kita sin Allah Ta'ala in riziki, misan riziki na, misan kato na dihil na kato sin Tuhan, suway resap amuin pangadjiun kitaon. Bang inyan dumatong kato bat deng haram, uno namayan. Dia sin hal sin umat sin Nabiullah Su'aib. In hal sin umat sin Nabiullah Su'aib, piaratungan sila sin Allah Ta'ala sin siksa karena sin wala sila miyagat, sin panduan, diara sin Nabiullah Su'aib kanila, beitaan sila
ayaw ka mo magkuhan, ayaw ka mo magkaunsin. Hilangan nyo hapagtimbangan, atawa pagtupungan, atawa pagsukuran, iban ayaw ka mo mangisnats, amin mga wasin alta sin tao, atawa manghapa hakarandanan. Amura yan, in upat parakala hinang sin, in umat sin Nabi Allah Suaib. Unang hinang nila na magdagdag sin pagtupong, sin pagtimbang, sin pagsukod, iban manghapa hakarandanan, kawaun ini pangalta sinta ulumalabay, bang nilari makawa in alta yaon bang buhi inta o nagdarasin alta yaon na sampay igan nila nyawa intao bunoon nila mangman nila makawa in amuin pangalta sin mga tao inyaon liangan kanila sampay na siyo-siyo mabaya umingat sin hal sin umat sin Nabi Allah Suaib ha amin ha ini kauman Madian amin kapawayan si Nabi Allah Isa sampai na asawa si Nabi Allah Isa in anak sin ini Nabi Allah Musa sampai na asawa sin anak ay si Nabi Allah Musa in anak sin Nabi Allah Suaib karena sin amuin kahalan pagdakan niya sin Tuhan piasa sampai satu si Nabi Allah Suaibin anak niya karena sin amuin dayaw atawa amuin panabang amin hinang sin Nabi Allah Musa ha mga anak niya amuin sampai magpainom sa si mga kambing imparkala yato dito ha kauman pag-ianon Madian dito siya nakapakoy pa kauman si Nabi Allah Suaib na inhinang si mga tao roon hahula yaon amunin panghilang sin pagtimbang pang-iwan sin pagtupong iban sin pagsukod iban sin panghapa hakarandanan mga wa sin alta sin taulumalabay bang nilari maka sin buhi intag alta sampay patayon nilen tao amuin nagdara sin alta mangman nila makawa in alta yaon na in mga yadto katantan lamud deng ha amuin liangan sin Tuhan kato amuin di tuod kita pakaunon atihan niya bang in parkala yaon bat deng ha amuin haram yaon deng ha pangisnats atawa reng ha panglangpas atawa reng ha amuin pangawa sin alta sin amin mga tao taga alta sin inkatan sin nikmat iwan rahmat dihil sin Allah Ta'ala yaun suway tatuod paglugtuan usahon ta deng hapag ini umata atawa reng hapag istakta atawa reng hapag lituta atawa reng hauno-uno na huras sangsa hinamunta amuya uning piangipat kato sin Tuhan Rabbul Alamin ni'mat iwan rahmat niya amuya uning mapatot hinangun singkatan na inkaw man simulang biya na singkaw man si Nabi Allah Suaib na biya sin kaingatan mo iban kaingatan ko kaya sakupan mo iban kaya sakupan ko yung mga yan katantan hinang bukan da sa mamahal ka to bang maturun bihan tiyo da kumawa sadya deng hatimbangan iban tupungan iban sukuran iban maningisnats mang unayaon mga wasin alta sin tao amuin dagtuon deng hatao tagdapu atawakan hapaan in tao tag nagdara alta kawaon bukan sa tulong si Nabi Allah Suaib kanila ipangita ko kanyo na tao marayaw sa kamuyan dayahan kamu taga alta kamu di kamu humajat kumawa si mga bihala kahalan atawa alta way kaya puspusan niya sumukawa di magkahagan amuin uno-unin dia akan kanila si Nabi Allah Suaib sampai tiyawag siya yalaw sin ini Tuhan Rabbul Alamin yawn hasurat al-A'raf hasurat as-Syu'ara hasurat Hud inyan katantan na sabot tiyawag sin Nabi Allah Suaib in mga tao law niya wa ila Madyana akhahum Shu'aiba
qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru. O mga manusia, jawab niya, o kamu long sin ini panawag tawag si Nabiullah ini Shuaib, kamu yan long niya, pagtag-ipon kamu pa Tuhan, mga tao kauman ko, agaran niyo yung kabayaan sin Tuhan, tangkisin niyo inliangan niya, ayaw kamu mga unsin alta sin kaibanan, ayaw kamu mga wasin alta sin kaibanan, sibu dahilangon hapagtupong ataw pagtimbang, ataw hapagsukod, ataw kandag tuon niyo, isnatsun niyo kawaunin alta nila, ataw kan hapaan niyo karandanan, kawaon niyo yung mga pangalta nila, ayaw niyo pagkawaay niyan. Sabi niyan na kung sa inaglang kanyo, tumtuman niyo Tuhan Tarabul Alamin. Allah, kung yan yung stadya yung Muhammadin ng lang, parmansin Tuhan, liangan kamo, ayaw kamulong niya kumaon, daw niya, ya, pagtagipon kamo pa Tuhan, hinangan yung diakan, tangkisin yung iliangan. Sumubay mga manusia, di buta, suway sila makapangawa si bukon kanila. Biya na sinaghapin, aming kaingatan mo. Iban kaingatan ko. Na-experience mo yan, iban na-experience ko. Kaya rungukan mo yan, kaya nyataan mo yan, iban kaya nyataan ko. Siya rihalawin singko man taon na ingatan niyo tuod. In mga hinang yan, bukon hinang siwi-siwi, dakula in tumbas niya, siksa, irihil sin Allah Ta'ala, lawi. Deng sin pera tong sin Tuhan na wala Bisaya yaon, pera tongan sin amuin jaljala, sin linu, kiwan sin Allah Ta'ala, sumuha ngayon sin Tuhan diya ini, akhadat humurrajpatu, at niya, in kimawa, dimagto, sin pangumulan nila, sin kasakabuhi nila, sin amuin ini alta, tiyakawan nila, at tawaliang pasan nila, at hilangan nila, uno yaon, pagtupong na pagtimbang na pagsukod na, yaon katantan, alta haram tuwi, di makadjari, di mapatut hinangon, subay tuwi tinggalan, ang diha to, hindi umugmiban ako, amin naghahapin, hakuliling sing kita, dahil hatiap-tiap paghula sing kita ini, amo inyanda, nabubula kayo isang kita magngan, si mga hula, matampal ka to, iban diurumog tayban, kaya sasakupan tayo hinang si mga tao. Inyan, insiksa piara tong sintuhan, habia hayanin hinang, tumtaman niyo, rajpa, in rajpa, jaljala imakna niya, akhadat humur rajpatu, akhadat humul jaljalatu, pa asbahu pidarihim jatimin, sampai in resort niya, nahinang sila way roon napas atawa way kabuhi atawa way nahiwal nila alam simpamaybay nila pagdatong sinyaon labi intaod ding sinaghapin pila nga iwayaon hula Bisaya pira tong sintuhan ka na yung mga tao yaon na pira tong anday sa sin Allah Ta'ala sin bala kana sin amuin pagsulang sin dia akan sintuhan kita mo. Kaya hatihan mo, bang uno naman yan in kahalan, di matong kanila, in additional, paamuin, pagdagdag sin pagtupong, ibang pagtimbang, ibang pagsukod, ibang sin pangalta, sin bukon tag sa dapo, piyaratungan sila sin Allah Ta'ala sin mga siksa. Na, bang aon mabaya, umingat sin kahalhalan, sin umat, si Nabiullah Shuaib, inhula ini, hahula Madian. Doon daha, napun in mga tauin, usahan nila. At tawain hinang nila, amin pagsulang sin kabayaan sin Tuhan. Doon, hahula, inhula nila, nakabutang ha, kahinapusan sin, amuin, ini, hula Sam, iban sin hula, amuin, Saudi Arabia. Doon sila nakabutang, amoy unin hihinang nila, in hal, pero tong sintuhan kanila, amo na yung jaljala. Kana sinhinang nila, amoin mga wa, sila sin hiyaram, bukon butta,
atawari masukop kanila, di makajari kanila, inipat na sila sintuhan, sin katantan sin ni'mat iwan rahmat, katan sin kalalakihan nila, haaltak uno-uno, ha ding ha amuin, ini bungang kahoy, papananong-tanong katan, iwan sin ipatan nila, siwu day manok-manok, iwan binatang, siwu da in ista, iwan hianum, in katandihil kanila sintuhan, piag ipat kanila sintuhan, wala nila rihilan halga, pialabi nila sampay nag-anyaya, amin hinang di kabayaan sintuhan in hinang nila, kiyaun nila in hiaram sintuhan, misan amuin makabinsana kanila. Kaya ingatan nila, ba't betaan sila si Nabiullah ini Suaib, betaan sila niyan di makajari, intuhan niyo hambukda, intuhan niyo suway amin agarun, pagtaatan, pagkahagaran, hinangunin dia akan iwan tangkisan ilyangan, ipat na kamo, sinkatan ni'mat iwan rahmat, dihil sintuhan, sa kalimayta na kamuyan nawihan, na di damak, di da amuin ini malang atawa di da katagahan in mga manusia kal na sin pagsulang sin kabayaan sintuhan. Asabit to na suway tuod in kita umat Islam, umat hijunjungan ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imingat tuod kita marayaw na biya na sinsyabot sintuhan di hipapa kaun katutudin halal iwan marayaw, di kita pakarun sin hubat, sasat sin setan, amin biya sinihinang, ipahinang tuod kato banta, na tumtumunta, in katantan, hinang sin setan, na sampain apuk ta Hawa, iwan apuk ta Adam, nasasat nila sampay, kaya langan nila, pikilan sampay, beta nila, in amuin pianglangan sintuhan lang niya, ayaw ka mo magsuok sing kahoy ini, ba't kamre mahinandeng ang mga tauan niya ya, bukon nahat simuok sampay, piuso nila iwan kiaun, ina kuan, inamin kuan. Kada sin nagkakat sila sin sasad sin iblis, amin pag-ianon niya, in kahoy lang niya bang kumaon, in kahoyan pagnganan sa jaratul khuld, in kahuyan kahuy kakal, bang kam makaunhayan, bang kam makasukayan, na pumakal kam halawang sinsulga. Tingga dawa sa insulga indayaw. Sabab intanda niya sampayin apo taniyo Adam, iban apo taniyo Hawa, nasasat sila, nakapagkahagad sin hubat atawa sasat sin setan. Na in kita, liangan kita sintuhan, beitaan kita singkatanyan, mang kita mabaya sin mahaba-haba, in amuin sabutan sin amuin hiaram sin Tuhan kato, na makajari mas sakita sin suratul Ma'idah ayat 2 hadja sin suratul Ma'idah kabaakan talong niya in ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjiri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma jakkaitum wa ma dubiha ala nusuk wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisqa al yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wahshawni wa al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina pamanittur fi mahmasatin ghaira mutajanibin lithmin fa innallaha ghafurur rahim. In kahupuan kulang lawi makna sin ayat siap buta ayat 2 sin suratul Ma'idah laung niya hiaram sin Allah Ta'ala in maita amu in mural atawakan amin wala kya sabutan singan sin Tuhan wala kya bismillahan wala nasumbay
uhilla lakum. Yani hurrimat alaikumul maita. Iban sin dam. Indam amin damul maspo. Amin ini dugo pagpatugason si mga tao, pagbutangan sin uno-uno na ini hikatugas niya ampay pagdaraya na tabo di matimba ini dam haram yan. Biada sin baboy. Wadamu walahmal khinzir wama uhilla li ghairillahi bi. Iban sin siyumbay wala kaya bismillahan. Ingkatan sin siyumbay wala bismillahan. Uno namayan biya silong niya munkhaniqa pikul. In munkhaniqa amun pikul wala bismillahan. Wal mawquda iban sin amun tiukul piukpukin uyaon damikyan inyan ini hiram sin Allah Ta'ala kato wal munhaniqat wal mawquda wal mutaraddiya iban sin biya mga nahulog dahil hataas sin buod paghug bawa dihan miyatay ayaw ko tuod kumaon wala kya bismillahan atawa wala nasumbay di manjari kaunon sing kita wal mutaraddiya wal natiha in natiha ini amin nagtandok in sapi iban sapi atawa kawo iban kawaw miyatay hambuo na miyatay yan ayaw ko kumaon bat moral yan wala kya bismillahan wala nasumbay di makajari kaunon sing kita sliangan kato sintuhan wal unedo wan natiha tu wan muta iwan sin amuin wala nasumbay biya sin kiyaon sin uno yaon biya sin kiyaon sin gadja iwan sin amuin siumbay biya sin dito hamakka amin labitong gatos ini barhala siumbay dito di ito makajari ka unon sing kita wamadu biha wa antas taksimu bil azlam iban sinamin tao aunsan mga tao magputika-putika na magkuhan kataan inyan di day sab makaun inyan haram day sab wamadu biha alan nusub wa antas taksimu bil azlam dhalikum fisqa inyan kataan-taan yan khurujun an ta'atillah impis pagyanun khurujun an ta'atillah hati na wala nakaagad haamuin pagtaat patuhan nakasulang deng sin kabayaan sintuhan asabit to gianapan pasintuhanin ayat kato al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum naghuplis im mga kafir im mga tao mga Yahudi, mga Nasrani, naghopeless sila. Hindi nila na masasat. Di nila nakabawbugan in agamata, agama Islam. Pasal in katan, amin halal hipakaon, kay ingatan tana. In hiram, di hipakaon, kay ingatan tana. Asabit to, siyunuran pa sin ayat law niya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Waraditu lakumul Islam dina. Hadlaw yan, amin adlaw inadlawin nun, amin adlaw pag ini hajjatul wada sinjunjungan ta Rasulullah piyana og in ayat ini dito ha Arafah liangan kita sintuhan sing kumaon singkatan iban ing kita papagsarang sukulun hipapi kato in agama Islam sabab na complete na iban na sampur na in ni'mat dihil kato sintuhan bukod niyan iyang pananaog amin lang niya piyanaog na in hukuman sinsara sin Islam doon bukod kahinapusan na yan na sampurna na yung hukuman sara sin agama Islam tamat doon hayaon ang muyaonin mapatot pahamon sin kita bukod doon timag na in agama Islam doon na hinapos atawa na tangbos atawa na complete na in agama Islam beta kato sintuhan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam din siyampur na sintuhan in katan sampai beta kato sampai in ni'mat
siyempurna sin Tuhan. Iban sampai kiridaan sin Tuhan. Katuin agama Islam. Biada sin ayat haamuin suratul Ali Imran long sin Tuhan. Inna dina indallahil Islam. Inaagama rin hadarat sin Tuhan. Amo rin agama Islam. Bihayat tu imbeta. Dito. At inirang kita mabaya dasin agama sampurna. Complete in ni'mat, iban rahmat. Kaingatan ta India akan iban sinliangan. Kaingatan ta impagbogbog kaniya. Pamagbog sin rukun Islam 5 iban rukun. Iman unum, suway tuod impiun ta agama Islam. Amuyan, taayun in kataan ahlul kitab. Law sin Tuhan. Bukod yan kaptangan ni Ustad Yahya Muhammad. La salong sin Tuhan. Beta sin Tuhan. In law niya inna dina indallahi Islam. Wa makhtalafal ladina utul kitab. Wala nagsulang. Banghatihan ni sin wala nagsulang. Taayun in kataan ahlul kitab. Isin ahlul kitab. Amin mga Yahudi, amin mga Nasrani, amin mga kafir, amin mga tao, wala na miyagad sing kabayaan sin Tuhan. Taayon sila katan, sinwayro untod agama, dahil hadarat sin Allah Ta'ala, marugain din sin agama Islam. Doon ni siyang purna dihaya, hasuratul Ma'idah, amin al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Na malengkan mga anak, mga manghud, biulian pa sintuhan. Wala piya hundungin ayat. Gianapan pa. Sintuhan Rabbul Alamin. Ini long niya pamang in ayat long niya. Wa in kana fi mahmasatin ghaira mutajanipin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Malainkan bang dumatong in gutom in mahmasa ini majaatun syadida amuin ka unayaon gutom nakalandok ti mahmasatin ghaira mutajanipin li ismin mangmukun mangman bukunda mailin ila ismin atinya bukunda kau tertentu hajatun lumawag sindusa fa innallaha ghafurur rahim. Inallahu ta'ala na baing ampunun hatihan na insyabot kaina hiram daing ha amuin wala na sumbay sampay pa amuin ini unod baboy sampay indugo sampay intatanya on amin mural wala kya bismillahan wala na sumbay makajariad to bang hagutom wayram na makaunmuruaing makajari kau kumaon hayat to sa mangman bukun mutajanipin liitmi at inya bukun mailin liitmi bukun mutuurun lumawag sin dosa sa kana sin wayron makaun nakalabay kahawang bukaw man wayron do kaing ding sin hiaram yaon mga mural yaon mga baboy yaon mga duo amuin ini kumpul yaon amuin makwan misan to makaun mang mansadya imaksud mo sibun mo inbaran mo deng hamuin kabinsanaan makaliukaw paamuin hula aun pagkaun halal na tumtuman yun Allah Ta'ala law niya ghafurun rahim. Inallahu Ta'ala baing ampunon kita sin Tuhan Rabbul Alamin misan kita makaun mangmayan bukan amin makalando na inhasura ka inayad to nasabot ta amuin law niya ba gaira bagin wala adin damikyan da amin di makalando iban di makaliusin had sin kanso amin makajari na hadya ko makasurvive sampay makaliw ko sinamin hulayaw makajari mo yan to kauno bihat to imbiyay kato sin akamata nalabi awla na bangsaw pa mabiyak pagkaon biyak na silong niya amuin mag-inom alak amin long niya iban magpanayam apus iban sin amuin kumaun sin na sabot biyak na sin sabot taring kain inkatan yan di makajari kato uno-uno inhiaram sin Tuhan di manjarita
sulangon iban di manjari kita magkahagad sabab bihadto inbiatan kato sintuhan nasampay ang nabuk sahabat pagnganan ni Said law niya Rasulullah adu Rasulullah pangayo iba kurwa ang man tay maun sintuhan indo ako hati niya mang man ako mahinangda mustajabad doa unin agay kanya sin Rasulullah law niya ya Sa'd law niya at idmat amak tustajabu da'watu kaun lang sin pagkaun halal ayaw ko kumaon sin hiram mahinang yan indua amo tartayma iban sin ibadat mo tustajabu da'watuka wa ibadatuka tay maun sin Tuhan in pangayo mo iban pay tay maun sin Tuhan in ibadat mo sa suway in pagkaun mo amoy pagkaun halal amin bukan pagkaun sindukaing bukan mo liang pasan bukan mo hilangan bukan mo diagdaran dahil hapagtimbang ibang pagtukom amoy ito ingkatan bang maun dahil dito na di tayo maun sintuhan in ibadat di tayo maun sintuhan in dua bihad to ibeta niya hati niya in kaingatan niyo in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di magkakabdangan singkabdangan amo hindi hahawa napso niya bang ang kabdangan niya kiyawa niya rin haparman sintuhan iwan amuin panapsir kiyawa niya rin haparman sintuhan Rabbul Alamin amo yan in kahalan sin amuin pangadjianta sin amuin ini Jumaat 5 bayaon hati niya in kita ando mga anak mga manghud umat Islam in katantan hinangun sing kita din na sa dia akan kato sinto anta yan i-specify atau piyasa saplag sinto anta Rabbul Alamin dia sin junjungan ta Rasulullah marikato sampai pa amin history halawm sin Quran sala sila sin mga kanabihan iban karasulan ini ang katantan liangan sin Tuhan iban dia akan amuin makajari tahinangun iban di makajari amuin hiaram sin Tuhan atau hialal amuin katan amuin sa amuiban halal amuyanin paghinangun sin kita bihad turain beta kato sin junjungan ta Rasulullah labi aula iban sin kauhaan tag-upat nabiban Rasul siabot sin Tuhan kato sampai ingan nila hambuk-hambuk halom sin Quran mangmayan sadya in kita magkaun sin marayaw magkaun sin halal di kumaun sin hiaram di magkahagad sin sasat iban sin hubbat iban di magkahagad sin amin di murul sin amin hihinang sin iblis asupaya kita rin makahinang sin hinang sin satro sin hinang sin banta batang kita himinang sin hinang sin banta tan tutuod in kita mara paamuin hipagtumbas dito ha mga banta hati na instead na in karatungan ta sulga hakasanyangan yaun ingkatan sing karayawan deng ha uno-uno katantan deng ha pag pamakay-makay pagtamong deng ha amuin papakayon sing kita iban kakaunon sing kita iinumon katantan delicious masarap katan wayroon kulang kabos bihadto in mapatut hinangon sing kita magad sadya kita sing Quran amin balikan ko in ayat panagnaan patuod Suratul Baqarah amin lang sintuhan ta Rabbul Alamin dalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin in Quran yan in Quran amin yan halaw man sin kita ni ukatan in yan lang niya pando way yan daw way pagkalu-kalu way pagduaro pando yan ha mga muttaqin pag-ubos si muttaqin mi'nahan kato sintuhan ta Rabbul Alamin hayat sumunod alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun amin magpalat saya sin kaib
muna sin gaib, amuna hindi kakitaan ta, Tuhan Rabbul Alamin. Mga malaikat sin Tuhan Rabbul Alamin, patuo ibang palawasin kita, manusia, magsulat sin hinang ta, mangi na marayaw na, record yan kataan, hibutang yan kataan, ha, amuin, report sin mga malaikat, dito in kuwan. Mahuli, yanapan pasintuhan kato ayat, law niya, walladina yu'minuna bima unsila ilay. Iban sin amuin magparat saya, sin piyana ugmon kay mo, impiyana ugmon pa Nabi Muhammad, amo na yung Quran, mahamul liya. Amo yan, wa maunzila min qablik, iban sin piyana ug nakaunarain kay mo, amo na yung Taurat, amo na yung Injil, amo na yung Zabur, amo na yung mga suhop, sin mga kanabihan, iban karasulan. Amo yan, in pagkahagaran subay, amoin agaron subay hinangon sing kita nung tayo law niya waladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Iban subay tuod magyakin tuod sin adlaw akhirat. Adlaw akhirat amoy datungan sing kita niyo kataan dito in pag inihisab, dito in pagtumbas, pasuron, pasulga, atau pasuron pa, narka, in manusia katan, in insan, pagtagon sintuhan, ya ayuhal insan, atau ya ayuhan nas, amuyag tuing kuhan, atau ya bani Adam, sibu-sibu yan, magkahagad, amuin, inyang katantan, bihati kita sintuhan ang mga tindatungan. Bihating ko. Nawang ko pag-doubt pa, ganap-ganapan tapakaw ang buong ayat, hasurat amin law niya amuin kalbul Quran. In kalb sing Quran, pag-ianon, in katantan, uno-uno aun law niya atay niya, in atay sing Quran, ang rin surat Yasin. Nabasahin surat Yasin. Ayat hanggat ha, kanuman, law niya. Parmansin Tuhan Rabbul Alamin. Alam ahad ilaykum ya bani Adam. Doon hainin panawag tam bukon ya ayuhan nas. Bukon ya ayuhan nas. Sa ya bani Adam. Panubo ya Adam. Sibu da nagkakahagad iban wala. Sibu da nagkukupor iban nagpaparat saya. Sibu da in nagkakahagad iban wala. Nagkakahagad. Tiyawag katan kanasin. Panawag-tawag sampatan ko kaadilan. Panawag-tawag sintuhan, siya masaliingan, manusia, ngan panubo hi Adam, katan tiyawag, ya bani Adam. Alam ahdilaykum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan. Ayaw tuod ka mo magtaat sa syaitan. Ayaw ka mo tuod himinang, sinhinang sin syaitan. Innahu lakum aduun, mubin. In syaitan yan, bantanyusan. Ang pakaw tiyawag sintuhan. Very clear. Matampal tuod. Wa ani'buduni. Ako'y pagtag-ipon ninyo. Prang katuod betaan kita sintuhan hasurat Yasin. Ako'y pagtag-iponan niyo. Sabab may ta. Tuhanin nagpapanjari kato. Tuhanin nag-ipat kato. Tuhanin nagdihil kato sin ni'mat iban rahmat. Kataan ini. Tuhanin nagdihil. Sa asabab yan, tubiyay tang kita sintuhan. Wa ani'buduni. Ako'y pagtag-ipon ninyo. Agaran yung kabayaan ko. Agaran yung indiakan ko. Hada siratum mustaqim. Amo yan indan matulid. Amo nindan maguntul. Subay amo nin agaron niyo. Na wala pa tiyub-tub sintuhanin ayat. Yanapan pa kita. Long niya, walakad adalla minkum jibillan kathiran. Apalam takunu takilun. Bunal tuod lang niya. Nalawng tuod in manusia kamatauran. Adalla minkum jibillan khalqan insanan bani Adam. Mataod tulong nin nalawng manusia panubo hi Adam. Adalla minkum jibillan kathiran. Apalam takunu takilun. May taway ka akal niyo. Putman dihilan kita sintuhan akal.
Pidihilan kita sin pamikil, ipagpita sin haram, dahing hahalal, ipagpita sin makajari inangon, iban di makajari, amun ipagpinigtasin dia akan iban sin liangan, inian, dihilan kita sin Tuhan Rabbul Alamin akal, walakad karramna bani Adam, wahamalnahum fil barri wal bahr, warajaqnahum minat tayyibat, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dihilan kita sin Tuhan akal, pikilan, hipagpita, sin bukon amo, deng ha amo, pagpita sin kurik deng ha rung, ba't kaingatan ingkatan, amun liangan sin Tuhan, iban sin dia akan, ba't kaingatan, kana sin akal dihil kato sin Tuhan, nasabab ito, subay tatuod amin bogbuhan, agaron. Kita amin daghustuod. Sin ayat, pahambuk, sin ayat. Nagtatayo ning katantan. Subay tuod in kita maingat, maminig, iban maingat, maham, iban makapaham marayaw sin amin kabayaan sin Tuhan. Walakad adalla minkum jibillan kathiran. Apalam takunu ta'tilun. Mataot tulong ni manusia nasa nalaung may tak kamu yan manusia dito mabayan Tuhan si malaung kita subay kita kurik na betang apalam takuno takpilun may taoy kan akal niyo may tawala piya kay min akal piyak pinig mo sin halal deng haram piyak pinig mo sin amuin makajari deng hari makajari piyak pinig mo sin amuin masa iban di masa dihilan na kau sintuhan akal na yusay sa amo yan yung pag-ianon panawag-tawag sintuhan kato ba't kita makaamu ba't kita amuin katungbasan niya sin marayaw di kita maiyan niya rito hadlaw akhirat lang niya kadib da puting mo wala na ka ba't naghinangkaw ka na wala sadya ka ito nakapagpuan sin niyat mo bulubun na hinang mo lillahi ta'ala ba't magpawantog ka na si manusia magpakita-kita kau hamano siya, nasa hadya kau rito, na iyan na kusintuhan puting mo. Na pag-uusaon saksi, magkamaway mingat sin saksi, na insaksihin ang katong sintuhan, dihil bukan amuin, ini second person atau third person, hinang saksi. Sa kiyawa, dahil hamon first person. Dahil nung kiyawa, tiambul sin Tuhan in simon sin manusia yaon amin naghinang sin bukan amo yaon amin wala nagpakay sin akal yaon amin wala nakapinig sin mangide nga marayaw yaon amo yaon ning kyan tiambul in simon nila ini long sin Tuhan Rabbul Alamin long niya nin ayat sumunod Laqad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu ta'tilun. Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun. Ini nin jahannam law ni amuin siya saddiakan niyo. Islawhal yawma bima kuntum takfurun. Sud na kaumadto adlaw ini kana sin panghimuting niyo. Kana sin wala kamu miyakan. Simbiatan sin Tuhan niyo. Iban sin nabi niyo. Sud na kaumadto palang sin ini apinaka jahannam. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pag-ubos, amuin, tiumbukan sin Tuhan in simud nila. Di na makapamung in simud, natambol na. Di na. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna aydihim. Imamisarasyo na, 5 na nila. Wa tashhadu arjuluhum. In sumaksi na mo na in siki nila. Sikiban 5 nagsaksi na against pamaran niya. First person sibo-sibo. Intay nga niya, in mata niya, in ilong niya, in simod niya, magsaksi na against kaniya. Mamayta na, diungog ko, long sintay nga, kita ko long sin mata, long sin ilong kaya hamutan ko, long sin 5, ako'y imulin, long sin siki ako'y miyanaw, in katantan magsaksi. First person against first person. Atin niya, amo yatim maghapin dito. Amo in nag-deny sin report sin mga malaikat. Amo in siulat in hinang nila.
patuo palawa daing kanila inaginang si Marayaw siulat in Marayaw inaginang si mangi siulat in mangi amayatin report si mga malaikat patuhan di na isin manusia yaon lang niya bukun bunal in report si mga malaikat batin siya na nagjihad siya alim siya nahindo siya sing ka-Islam nagkuhan siya nagpahinang siya masjid madrasa nagsarakta siya nagjakat siya hinang niya ingkatan kabayan lang sintuan puting mo pasal nagjihad ka ba't ka yanon may sug pasal nag-inang ka sin ini bialik mo yung Quran tiyang hindu mo yung katanyan ba't ka yanon alim ba't ka yanon maingat amayatin maksud mo iban inang sarakta ka nagjakat ka naginang ka sin masjid sin madrasa na asupayaw ko yanon mura amayat to ustag ni malaikat karika mo law niya kawaan nyo laro kami matupapinal ka dyan ng paunahan yung bayho na yan yung naghaping yat to in first hukumon sintuhan hadlaw akhirat na riyak din na inamuin biyak ka ko iban biyak kayo mo biyak ka to ini tiyo da bukan kita magjijihad bukan da kita alim bukan da kita mataod sini pagkukuhan biya din na ha amayat tuin kalakihan hati untay baranta mo sa ating pagyan ng kulong ko nando hulat-hulat na yung kita insurun ta ingkad tuon ta sulga sa kaliin kaya ratungan ta pinarga jahannam sa paghilarok si malaikat palong sin apinarga jahannam na sure ingkaratungan niya kabinsanaan iban karukaan iban kasusahan amayat tuin di ang mga hal sampai kahinapusan na ito sin amuin pangadjian tani sin Jumaat 5 bayaon hulat-hulat ako mangman magmumpa at kato tanyo kataan in mga pangadjian tanyo kiyawa tanyo rin halong sin Quran ibandeng hadis sin junjungan ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ito na in pangadjian kaya tukbal sin magulang na to ay mangkod na to is Yahya Muhammad supat sin amo in pangadjian amo in kaya tukbal niya sin among Jumaat 5 bay murah-murahan yung mga pangadjian na to magmumpaat ka to niyo dunya iban akhirat na hari pa biya mga tangbuson na mo in amo in waktu ini na mga yung kita kaniya dua ang mayan papagmumpa aton in amo in piangatji na to dahil hindi ka dunya sampai pa adaw akhirat amo in kataan sibu dahil namon nagparungog iba sinamo in dimurungog kapag Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ya Allah alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa ilman nafi'a wa qalban khasi'a wa lisanan dhakira wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. mga palangkungan namo
yatunain kay napusansin amo in pangadyan na tuwa adlaw ini sampay pa magkita-kita niyo magbalik ha amo in Jumaat sungon insyaallah taala diada sinamo in waktu ini itukban na muna in nilapal-lapalan sin Islam magbalik kani walapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.